10 vital things to God that God wants us to consider. To consider means to note carefully. Tandaanam, that's what it means. To concentrate upon. Isu iti pagfokosam. To think about. Panunutem, meaning isut ikasum. To meditate upon it. Now, when God tells us to consider, of which digito'y point ngayon nag-ishare kada kayo, masarakan amin yan ti Bible with that word consider. Consider, consider this, consider, consider, consider. When God tells us to consider, there are 5 things that you need to realize. Now, aping ibaga ni Apo Diyos nga, i-consider mo dito. Napat nangyudetan kakabsat nga, i-consider mo dito, brother. Sister, dito i-consider mo. Anak ko, i-consider mo dito. When God tells us to consider, first of all, at dadadigitay inyaling-aling tayo. So, kung natiapokin ka, dito i-consider mo, kahit nga sawan, at dadabanbanag nga inyaling-aling mo, kat masapol nga itata, ikasum dito. I-consider mo. Number 2, kung natiapo, i-consider mo dito, meaning, at dagiti nalipatan tayon. In Ilocano kakabsat, may mayat. Amen? At dagiti nalipatan tayon. Number 3, at dagiti nagfailan tayo. Nagfailan means, hamo nga naaramid. Kasi, nagfail ka kadidya nga banag, kasi mabalin, wrong priority, misprioritization, so you failed. And God said, consider this. Palpak, adapim malpakan tayo kakabsat, na aspeto. So God says, consider this. Number 4, mabalin nga kung natiapo, i-consider mo kasi adada, dagiti pagdandanagan tayo. Kat kung natiapo, no, madandanagan ka ita, deti consider mo. Hangga dapat madanagan. If you're fear right now, you should not allow fear to overcome you. You must consider this. Deti ti panunutem ko na ti Apo. And also, when God tells us to consider, at dada dagiti kayat ti Apo nga ipaaramid kada tayo. So these are the 5 realizations, 5 realities that nga isut reason no apay nga ti Apo kunana i-consider mo deti nga banag. So basahin tayo ha. When God tells us to consider, what is He trying to say? He's saying, at dada dagiti inyaling-aling tayo. Api nga yaling-aling mo, kasi hamo sineryoso. Okay? Hindi mo nakita na mahalaga yon. Kaya, hamo nga, you took it for granted. Number 2, read. Nalipatan tayon. Uno, nakalipat tayon. Okay? Nakalipat tayon kadigidya nga banbanag. Uno, adapit the term ti Ilocano. Nakalipat. Nagliway tayon. Oo. Negligence. Nagliwayan tayo. Adada digiti nagliwayan tayo. Oo. Adati hantayo nga naaramid. Nalipatan tayo digidya nga banbanag. So God says, consider. Anapay ti kaya di magpagita ti Apo? Adada digiti palpak tayo. Adut palpak tayo. So God says, i-consider mo ngamin dito. What else? Adada dagiti pagdandanagan tayo. God says, consider. 5, adada dagiti kayat ti Apo ngay paaramid kada tayo. Now, of those 5, anya ti makitam kakabsat nga problema ti biag mo ita. Si kakadite Kristiyano nga ma-realize mo, adada inyaling-aling mo nga sa uti Apo, hamuin kaskaso, in tantantan mo, nagpaspasbol ka lang. Kasi sabi mo, hindi para sa akin yan. Kumbaga, inyaling-aling mo, seryoso. Okay? Ikaw ba yung Kristiyano na nakalipatan? Adut nagliwaya mo ti Apo. For example, in the area of giving, adu dagitihan mo na itud nga dapat intud mo nga para ti Apo. Nagliway ka. Adada dagiti nagfailam, ikaw ba yung Christian na adut palpak mo ti biyag mo? God says, consider. Ikaw ba yung Kristiyano nga, itata, adut pagdandanagam. Ado digiti isipem na, paano na pag ganito? Paano pag binigay ko to? Paano na? If I sacrifice this, how about
my needs? How about this? So God says, consider. No yun unak ti Apo, no ag-stand nak nga para ti Apo, baka kastoy tukot kastoy. God says, consider this. Hanga deta nga minfirmo ti consider mo. Dapat deti ti consider mo kung na ti Apo. Nakita yung kapsat, how important the word consider is? Okay? 5, at dadadigiti kayat ti Apo nga ipaaramid king ka. So you might be busy on some things. You might have some plans about your finances. Ngem ko na ti Apo, deti mampelang ti yun unam anak ko. Napatag deta nga banag, but you must put this first. You must prioritize this. I want you to do this. I-consider mo mampelang dito nga banag. Mamaya yan. Saka na yan. May time pa dyan. Akong bahala dyan. Unahin mo muna ito. See, that is when God tells you, consider. Big sabihin, digito yung points kakabsat, importante. You cannot take them for granted. Sa mga baling nga lipatan digito eh. Kadigito yung points, hangka dapat nga ag-fail. Now, as I read them today, makita ang kakabsat, no, which of this aspect iti nag-failam. Hangka dapat ag-fail, kadigito yung banag. Kasi kung natiapo iso ti-consider mo. Hangka dapat nga agdanag. Digito yung banag, masapol nga aramidem iti biyag mo. So let's move. Another, digiti kayat ti Apo, nga i-consider tayo. Hantay nga dapat ag-fail, hantay nga yaling-aling, kung saan tayo nga liwayan. Number 1, consider the vastness of God's handiwork and how you matter to Him. Deti nga point, addressan na kakabsat, DJ number 4, pagdandanagan. Kasi many times, adadagiti pagdanagan tayo, adadagiti wrong nga panangkita tayo tibagi tayo kakabsat. We have cares in life. But you know what we have learned in Psalms chapter 8? You have created the heavens, kunana, di ba? Pakita na how vast the universe is. And yet, kunana, what is man that thou art mindful of him? God says, consider, what is man? Irugiman iti verse 3. When I consider thy heavens, no kitaak dagiti lang langit, the work of thy fingers, the moon and the stars which thou hast ordained, verse 4, what is man that thou art mindful of him? So nagdakkel kakabsat, vast outer space, nakalawlaw ti outer space. But God is looking after, but He is more concerned of the inner space and concerns of your mind, your heart, and your life. Consider that. Kat hamo nga tagibasitan ti bagim, hamo nga panunutan nga kaslahan nakabakit kita ti Apo. Unuhan na mapanpansin ni Apo Dios, gaputa na adu ti as-asikasun na kampay idi. There are so many stars that God is looking after and the planets and the whole universe. And you say, maybe the Lord has forgotten me. No, God has not forgotten you. The Bible says, God is mindful of you. Consider that. Number 2, that God wants us to consider, nga hantay dapat ag-fail as much as possible is number 2, consider the ant's wisdom. Don't fail in this area. God is saying, be proactive. To be proactive is to learn to anticipate the future needs or problems. It means that you learn how to conquer tomorrow today. If there is something you can do today to prepare for tomorrow, you must do it. Just like what the ant does. Go to the ant, thou is laggard. Consider her ways, and be wise, which having no guide. Malagip ko deti having no guide kan overseer or ruler kat da kay ngagbasbasa. Dala nga rod naganak yung mangkit kita kada kayong kakabsat kat ko alang-alang kay pela nga agbasa. You are not acting like the ant. You are failing in being proactive. Naintindihan niyo yan? So provided her meat in the summer and gathered her food in the harvest. You see? So be proactive. Han mo nga sadutan. DJ dapat rubeng nga aramidem nga panagsagana ita. Amen? Kat digiti kadwa ni mangas assist ni Pastor John kat medyo maalala dan santay but day babato ni Pastor John. Kunami datay tunubigat kat rakraken tayon deti second floor deti division. Kasi di ita kakabsat na iruskas lang di kita nga plywood kan DJ ano naganan engineer DJ landok na.
metal paring. Kasta nga minti uso itan. Digiti balbalay, lalo no second story nga kabsat, hanga sementot padernan, kasdayan. Oo, oray tagsumbangir mo't nga, anat ete kabilyo tayo, ete fly, double walling isuna. Oo, so, umbigat ko namin. Kunada itatay, digiti workers, digat, Pastor, gyam itong rabiing kunada. Alaga nga advance na digito ya. Kasi drill, iso nga masapol, iso nga, no, the electric drill yo, da kay nga si Dag, ipabulod yo kakabsat kat ubraan da nga no, gingganat alas 4 par bangon. Nasurusuro dan kakabsat ti advance nga agpanunot. Awa na kakabsat, digit da kay nga ububing, napintas nga umay kayo sumabay nga magipag-ubra, takitan nyo no, di palkaan na kayo ni Pastor John, tapno agnagam kayo kakabsat. Agbayag-bayag ka, turog-turog ka, agmulang-mulang ka, tatakitam no, di agawid ka no, di mo amutob, ubram ko na naging kakakabsat. Kat napintas no makangag, kat kakasday, hanga deti pa nang imamagking ka, that's not the point eh. Di kayat ni Pastor John, agreeing ka. Agnagam ka, di kayat nang asawan. Amen? Kas na idikalman, adaman inungtan ng kunana, sakbay kami naggulay ka, kitam di kita ubraan, sakbay naggunay ka, kunana nga kasta. Amen? Be proactive. Consider the aunt's wisdom. Number 3, consider the future consequences of disobedience. Amor aramiden ti ag-disobey ti Apo. I-consider mo nga iti masakbayan, obedience and whether you obey or disobey, something in the future is waiting for you. Ag-obey ka, ag-disobey ka, adagururay iti masakbayan king ka. Ni Abraham, iti nag-obey ka na po Diyos, iti nag-experience na iti future na provision. Idi ni Jonah nag-disobey kini Apo Diyos, na-experience na iti future na correction. So whether you obey or disobey, there will always be result or consequence. Ngem ko na ti Apo, i-consider mo the future consequence no ag-disobey ka. So we Christians should not fail in this area of obeying God. Amuyalang-alang dito yung bagati Apo. Number 4, consider how God values His work. Consider how God values His work. Hamo nga yalang-alang ti trabaho ti Apo. Hamo nga liplipatan nga daytoy iti number 1 na panggap ni Apo Diyos king ka. Napintas ta inikan nakat pagubraam, pagsapulam, livelihood. Amen, ta inikan naka iti blessing, ngam dibliplipatan iti kadaklan nga rason, no apay nga ti Apo, inikan naka iti kasta nga livelihood ken resources in the first place. Iso nga daytoy manen kakabsat nga sumret dete kang kanayon nga ibagbaga ni Pastor John. Da kayo nga umekpakpakhada ken nagpakpakararag nga aga-abroad. Ket mapang kayo iti ballasi taaw. Apay nga mapang kay di abroad because it's a greener pasture. There is a greater financial opportunity nga makungkuna. Ket umay kagpakararag ket kuna ni Pastor John, Lord bendisyonam deli nga kabsat. Tanumapan Apo kat matuloy makapan di abroad, kat ikam ti gundaway nga makapagsapol, saan nanto ko mamalipatan Apo, deti trabahom ti Pilipinas. But the chances are, when people go abroad, money changes people. They begin to forget. They fail. They forget to consider what God values, and that's the work of God. So this is the message of God to you right now. Mabalin nga, you are being blessed materially. For many years, you have enjoyed the benefit of the blessing that God gave to you. Mananam mo, iti ragsak ken namay, gapu iti panangsungbat ti Apo, di nga kararag, ken panang bless ti Apo ken ka. God says, consider. Kadagyaman tayo kakabsat, do opportunity tayo, nga mangi-consider iti trabaho ti Apo in a more intense way. Sila nagip tayo di trabaho ti Apo, we attend the services, we give our tithes and offerings regularly, but this time, more intense, more sacrifice,
iti require niya po Diyos kada tayo para iti trabaho na. And God says, hamo iyalang-alang. Saan mo nga iset aside? Hamo nga daghang ka dapat nga ag-fail. Hanggang agdanag nga ag-commit because God says, mamaya makikita nyo, I will provide for your needs. Kat kaya tiapo dito nga ipaaramid king ka. So do not ask yourself, how much should I give? Amuyo, dito iti challenge ko kada kayo kakabsat. Listen, most of us had signed our commitment last Sunday. Dakayan ta Zoom, are you listening? Nag-sign kay ti commitment. Let me ask you, dayjay kading kabil mo nga amount nga commitment, is that the amount that God wants you to commit? Is that really the amount? Well, if that is the amount, kat isut na kidilan iti apo king ka, kabatugan ti pamatim, ken kabatugan ti panagayat mo ti apo, ken ti trabaho na, amen. Well and good. Do it because deta tinlay ti apo di pusom. But here it is. How about, no di jain surat mo kakabsat, kat kasla dete, han mo nga in-consider ti apo nga Lord, manut kayat mo nga i-commit ko. You just thought on yourself. You relied on your own understanding. Nawatan nyo kakabsat? Kat talabagim ti in-consider mo, han nga ti apo, kat insurat mo day nga commitment. Then I challenge you. You ask God and say, Lord, kurangag tagi-kurangag sa day in commit ko. Kasi no kitak deti kapasidad ko, hamon lang akas jay ti mabalin ko nga maitid. Naawatan nyo kakabsat? Hello? Kada kayo nga data Facebook, yan ta Zoom. Well, I am not preaching this to force you to give because there is lacking. No, God will provide. Kung ayaw mong magbigay, God can use other believers to provide for the needs. But the challenge is your spiritual responsibility. Nga, titikayat ko nga ma-realize mo, no aping ibagbagak dito ikabsat. Katapnon, you can give, you can make a worthy sacrifice unto the Lord. A kind of sacrifice that is worthy to the Lord. Hanga de jay inted mo lang kasi amom nga kayam, but it is a sacrifice that is worthy of God. Di ko na ni, sino DJ King, DJ quote ni Pastor John di last week, I will not, David, King David. Kasi ito yung kwento niyan eh. Tignan nyo maigi ha. Si King David, naghahanap yata siya ng place to offer, right? Ket nakita na DJ place ni Arauna, tinagan na? Arauna. Okay? Ket kuna na, I'd like to buy your property because I'm going to convert that into a place of sacrifice. Ket detimot Arauna, he felt so privileged. Nga DJ King, ket in consider na dilote na nga pagbalinan nga place of sacrifice. So kuna ni Arauna kini King David, King, no, just take it. You can use it for your purpose. Anat kuna ni David, no, I need to buy it. Because I will not offer unto God anything that cost me nothing. Jak kayat nga dito pa nag-offer ko iti apo kat awan sacrifice iti part ko. Amo yung kapsat. Yeah, everything has a price to pay, but the most important thing that God is telling you now is sacrifice. Is that commitment a sacrifice that is worthy of God? Di kaya't kung ma-realize mo as your pastor right now, brethren, is this. You and God, not me. I'm just here, kakabsat, nga mangi-challenge king kakan mang big, di relationship mo ka na po Diyos. You're not making commitment to impress me or Pastor June. You're not making commitment to impress the whole church. You're making commitment because that is what God has laid in your heart. God says, consider this. Nakita yung kakabsat? Iso nga challenge na, di gito'y tattao dito'y Haggai, nga kunana, you are now in your sealed houses. And that's a blessing. But God says, well, that's a blessing, but what about my house? Kat kada tayo, most of us, at dabalbalay tayo. To God be the glory for that. At dadigiti luglugan tayo. At dadigiti into the apo nga pagsapulan, and praise God for that. Because, the Lord is gracious. But this time, God says, I want you to build my house. I want you to build my house of worship, my house of prayer. So, ang kararag kakat ko nam, apo, saan ko kayat nga dete,
kas lang sinsinan, deti pa nag-commitment ko king kaapo. This is not just, tulong lang, hindi tulong lang to eh. You're not here to just give a tulong lang. You are making a worthy sacrifice to the Lord. A worthy commitment to the Lord. Tama yung sabi ni Pastor John, everything comes with a price. Iso nga kunanakin ni Arauna, no, I will buy that. Hangko kayat nga ilibrem. Kasi kayat kung para iti apog at the sakripisyo iti partek, I made that sacrifice. Sipin nyo mga kapatid, tingnan nyo kung para sa ating sarili, nakahanda tayong magsakripisyo. Hello? Pag halimbawa tayo na hospital, palagay nyo ba hindi tayo magsasacrifice para lang gumaling tayo? Sa ating mga anak, nakahanda tayong magsakripisyo. Tayo nga Ilocano siguro, people who value education so much. Nga uray ilakom deta nuang mo, bakam, pag tuition fee lang di anak, right? We make that sacrifice. And God is so gracious to us. God saved us. And God says, I want you to make sacrifice for the ministry. Think about the word, worthy sacrifice. Damagam ti apo ita ko nam apo, daytoy kaditi maikarik nga para kang ka. Maitutup apo, that you are worthy of this. This sacrifice, we call it worthy sacrifice. Amen? Naulimag kay mo ten kakabsat. Uno kun konbiktaran na kay iti Holy Spirit ten kakabsat. Amen? Just let us know. No itata, amoyo, han nga maipiprits ti kastoy kakabsat. Hanga dete, gaputa kurangan tayo, di commitment, di total di commitment. Ngem, kayat ko lang iparealize ka na tayo, lest, baka careless tayo nga nag-sign. I'm not saying nga hantay pinanunot, ngem, this challenge should make our commitment even sweeter. Nga po, nagsalamat DJ pa nang i-challenge ni Pastor kada kami kasi kaya't kumat nga ma-experience nga DJ pa nag-commitment ko, tay talaga nga nasamit kasi nabanglo ti imatang mo apo. You know? So consider that. Number 5, another thing that God wants us to consider is consider God's providential care. Adresa na dahito DJ number 4, panagdandanag. Nakita tayo ti bigat ti meaning ti providential. It means divine foresight and intervention. Di panakibiyang iti apo, panakibaot iti apo. So, ti story di Bible ni Abraham, nagtulnog, offer me your son Isaac, napan iti Mount Moriah, kat idi, nga idato lang di anak na, piningdan ti apo, no, kung na ti apo, kat iditalyaw na pa nagkita na adadjayan di karnero ngayon provide iti apo. Na foresee ti apo, hana nakita ni Abraham day jay. Tilang nakita ni Abraham, day jay ibagbaga ti apo keng kuana. Sinurot na kat sinurot na, ngam ti apo nakita nan kakabsat, day jay pa nang provide na, it is substitute ni Isaac, iso day jay sheep, kuno di jay ram. So, ti apo kakabsat, tilang makita tayo kat jay kayat ti apo nga iparamin. Yung gusto ng Diyos na ipagawa, yun ang nakikita natin. At yun ang pinaparealize ng Diyos sa atin. Now, when it comes to how the Lord will provide the need, alam na ng Diyos yan. And that's what you need to consider, God's providential care. One of our problems is anxiety and worrying. God wants us to know that worrying will make us unproductive. It does not benefit us physically, mentally, spiritually. The Lord showed us how to overcome it. God said, why take you thought for raiment? Kapay nga pagarikutan nyo, pagkawas yun to. Consider the lilies of the field, how they grow, they toil not, neither do they spin. And yet I say unto you, that even Solomon, in all of his glory, was not arrayed like one of these. Wherefore, if God so clothed the grass of the field, which today is and tomorrow is cast into oven, eto yon, shall he not much more clothe thee, O ye of little faith? Nagmayat, deti pa ng comfort ti apo ka deti, di ba? Comfort nga rebuke. Rebuke. Kakunanak at, abay matanagan kayo. Comfort. Kita nyo man di gito eh. No kasanot pa ng care ko kadakwada, apay basbasit kay kadik, iti imatang kungam isuda. Are ye not, sabi ng Bible, shall he not much more clothe you, O ye of little faith? Consider God's providential care. Number 6. I think we will close on number 6. Ngay consider tayo, hantay dapat ag-fail, hantay nga ipalpaliwawang, saan tayo nga dapat iset aside, tibiyag tayo. Number 6, consider your God-given pastor. Consider your pastor. God is telling us nga i-consider mo, iraman mo,
Anapay ti word ti Ilocano. Iraman mo. Yeah, that's it. Isalim. Ibilang mo. Oo. Iti pastor mo. 2 Timothy chapter 2, verse number 7. The Apostle Paul told to the young Timothy, consider what I say. So ni Apostle Paul, at advisean na deti young preacher ni Timothy. Kat kuna ni Paul kini Timothy, consider what I say. I-consider mo deti bagbagak, and the Lord give the understanding in all things. Imutek-tekam, panunutem. Hanga pagpampanunutam, deti imbagak, isut panunutem. Kasi no pagpampanunutam ngamin katwan kan saan yes or no pagpampanunutan. Ngam no panunutam, awan no na jay, panunutam lang no kasano nga may aplikar mo. Consider what I say. So what the Lord is telling us is, kada tayo nga Christians kakabsat, ti apo kayat na tayo nga ag-mature, ag-grow, inikan na tayo dagiti pastors and teachers, nga isudat mangi-provide ti spiritual guidance kan direction ti biyag tayo. Isudat mangisuro iti kinapudno. Isudat mang-educate kada tayo ti truth. So ti biyag tayo dapat agad-just tayo. Kumbaga, DJ pastor with the Bible in his hand, nga ti authority na kakabsat iti Word of God, nga mangisuro, mangi-preach, mangidalan ken ka, kala ti arik na di pastor kakabsat, ket no kuma musical instrument, we call it the tuner. May download ti tuner nga application yan ta cellphone. So, no agi-tuning ka, iti violin, guitar, or any instrument that requires this tuning, ti aramidom ka, for example, okay, middle, i-tuning mo kuma DJ gitaram. No nabababa ka kapsat ti tono na, ngam DJ, dapat nga tono na, agatras. So, anat i-adjust mo, DJ tuner? No. I-consider mo day tuner, day bagbagana. Kat i-adjust mo day gitaram, isurot mo nga mapan day tinga. Now, no subramat ti tono na kakabsat, na nga to unay day gitaram, ag subramat, ag positive. So, anaramid naman madi, day tuner, wrong day kunam. Haan. I-adjust mo day gitaram, kasi i-consider mo day tuner Urayam nga agsubli isuna. Tuno nagsubling kunam, kasjay. You know, when we got saved in the first place, amin tayo sintunado at bibiyag tayo kakabsat. Panpanunot tayo sintunado amin. Karirik na, tartarigagay, ugali conduct, everything was out of tune. Praise God, He placed you in a local church. Nga ti adipon tiyapo kakabsat, firm. Nga mangikasaba, iti counsel of God. Deti ti counsel niya po Diyos, deti ti kunati po. Deti ti advice, deti ti instruction, deti ti ibagbagati po. So anat aramidem nga rod tatakakabsat, consider what I say. It's not you consider me, consider what I say. Jay sa uti po ti consider mo. Jay sursuro, jay pastor, jay pangitan ng idalan na gangkan. Jay consider mo, kat sintunado jay biyag mo, iyalain mo jay biyag mo kaday jay. Iso nga, kung kunak idikalman, iti Bible study, may kadigiti kakabsat ti Australia, kadigiti familiar, di Pilipinas, kunak. Alam nyo, deti church nga nang ipananti apo kada kayo, is a combination of grace and truth. Kasi amoy yung kakabsat, many people do not understand, even churches, dinggan nyo, adult evangelical churches, anat evangelical churches, digiti Pentecostal group, born again group, basta kita evangelical churches, nga halos kapareho tayo kakabsat dagiti teachings and other things. Ngayon amuyo, kas for example, madlaw yung siguro kakabsat, deti church tayo deti church tayo, the HBBC family, is the only, if not one of the, I would say, one of the only Baptist churches in the North na very firm ti panangisuro ti biblical standard. Now, perhaps adadigitay friends yung evangelicals. Kat no aglalang lang kayo kung kunadagang ka, the church may kat hanay kukuha ni pastor mi digita. Kasi amom ti pastor mi ti dakam ngamin the church may kat han kami nga dete. We are not a church nga dete kas lang law. Amoy jelo, tingamin reason out dadatagabsat kunada.
legalistic ko nada. Ti legalistic ngamin kas na DJ batas, hindi kami ganyan sa church namin. Hindi kami legalistic kasi we are not under the law. We are under grace ko nada. Handa maawatan kakabsat, iti truth and grace. I-explain ko kada kayo. If you are a parent, and your child, kayat mo nga mulyen, kayat mo nga i-raise up in the way he should go, not in the way he wants to go, what do you need? You need a rule. You need a law. Iso ako na sa Bible, obey them that have the rule over you. Iso nga dakay nga anak, di kiti naganak yo, isot into ti apo nga mangituray, rule. Ang isudat pasurutom, sikat isumurot. Kasi agad just kay rule eh. Naawatan nyo kakabsat, obey them that have the rule over you. Ngayon, masapol nga ti leader kakabsat, ti pastor, firm nga mangikasabati sa utiapo. Kaya't mo kung saan, sumurot ka kung saan, dapat ikasabana iti usto, kundi kinapudno. That is truth, right? Ngayon, where is grace? You know where's grace? No agsalungasing kagat nasubag ka nga miyembro, natangken ta ulom, ti pastor, an-anusan na ka. That is grace. Iso nga kada kayo nga miyembro nga natangken ti ulo na, ti make experience yo, grace. You're given chances. Di ba ta anak mo, kunam, anak ko, alas 5 awid mo, that rule, that is truth. That is right. Firm, right? Okay, nagawid ti alas 6. Inungtam, sorry mama, hanto maulitan. Okay, I'll give you a chance. That is grace. Kasta ti meaning ti grace and truth kakabsat. Oh, kasta ko madidi church, isuro ni Pastor John. Men should wear that which pertaineth unto a man. Kayat mo ka dinggan kan saan isut adda ta Biblia. Women should not wear that which pertaineth unto a man. No babae ka, sambo nga isusuot ta kalason ti lalaki. Kasi pang lalaki deta. Di ba kakabsat? So, hamo kahit nga dinggan, it does not mean kakabsat nga na true. Nasa Bible yan eh. Deuteronomy, nakita yung kakabsat? For whosoever that do so is abomination in the eyes of God. Kung naman do mga churches, hindi naman yung panlabas ang tinitignan ng Diyos eh. Yung puso. Hindi issue ng heart lang ito. Importante ito, issue what is pleasing in the eyes of God. Ngayon, itinuro ng pastor na pag babae ka, wag mong isuot yung panlalaki. Nagsusuot ka pa rin ng panlalaki. Ano ngayon ang may experience mo? The pastor is patient. Kapsat. So, siyempre, confronted na ka. Nakapantalon ka, kapsat. Ape, awangkad, iti paldam. Kung ngarod, pastor, actually, pastor, agis struggle, akpelang. No, kastat attitude mo, amen. Kasi the humility di ba? Pastor, actually, agis struggle, akpelang ka deta nga ba? Inuto kong pastor, deta yung baga ti Bible. Idikat 20 pantalong ko. Say, after 2 years, 19 langin. Inutek. Kat gimatangak mo tin iti paldakon, pastor. I'll be praying for you. That's what you call grace. Nakita yung kakabsat? Tunog ka, makita na ka manan. Sister, 10 years son. Ay, pastor, limlima langan ti pantalong ko. Pero kung halimbawa, kinonfront ka, sister, narinig mo yung turo natin sa Bible, na yung lalaki, dapat pang lalaki, babae pang babae. Awan pakialam mo, pastor. Pag ganyan ka, matigas ang ulo mo, hindi grace ang kailangan mo, disiplina. Sabi ni Pastor Jong, get out of the way. See, there are 3 kinds of discipline in the Bible. Formative discipline, iso deto iti panakaipakat iti sa utiapo. This is what the Bible says. So rutom deto formative. Parents, listen, this is how we discipline children. Formative discipline. Pero yung pangalawa is corrective discipline. No nag-violate ka kadayjay na isuro iti church, kasarita da ka. Brad, hana usto jay inaramid mo. Nakitak Brad, ket kasti jay inobram. Tensyakan Brad, talaga nga mo mag-struggle at pelaging gana itatang. By the grace of God, mabalbaliwan tumalaan. Amen. So nai-restore ka. Angam na ko na, katawang pakialam mo, pastor, no kastat kayat ko. Ang mangyayari sa'yo ngayon, disfellowship discipline. Nakita yung kakabsat?
This fellowship, apay. So what's the use nga, dakapay kakabsat, di mo ba't kayatin nga surutan, di mangidalan king ka. Kati ko na ti apo king ka, consider what I say. Consider the teachings, counsel, and admonition of the Lord. After all, do not take this nga na negative. Although kasdya nga impaungot ka absat, ngam dapat ti ma-realize tayo, di gito'y maisurusuro ti Biblia are not meant to hurt or to harm us. Di gito'y isurusuro ti Biblia kat pagsayaatan. Isut mang tulong ka datayod pa nag-grow. Tapnon ti kasta, we can appear before God, sumangot tayo ti apo nga nasaya at iti idadatag tayo kayong kuana. Amen? Oh. So consider His teachings. Hebrews 13:7, remember them which have the rule over you. Okay? Hebrews 13 verse number 7. Hebrews 13 verse 7. Remember them which have the rule over you, who have spoken unto you the word of God, whose faith follow, considering the end of their conversation. Deti tuktukoy na ti kakabsat, digiti na tayo na papastor. Digiti nang isurusuro, digiti na isuro kada tayo nga bambanag. Kitan nyo, DJ, naging result, DJ pa nang isurusuro dagada kayo. Kitaan nyo ti after result, digijay nga insuro dagada kayo. So, no surutom DJ nga sa uti apo anat maging result na ti biyag mo. No, do i-despise mo DJ, anantot maging result na itibiyag mo. Amen? So, let us learn to follow the faith, the teachings, the counsel, admonition, and example of those whom God had given to rule over us. Consider your God-given pastor. No, dadi kita'y plano tayo, yasidig tayo di pastor, kat kuna tayo, pastor, anat makunayo ka dati nga banan. Recently, adamay masidig, pastor, agpakada kami kastoy. Then we gave our admonition and we prayed for them. Kat praise God, natudyo da nga nagtulnog kakabsat, kadati admonition tayo kadakwada. To God be the glory for that. Pastor, anat makunam, pastor, agkastoy, kastiti alak nga course. So we can provide to you counsel and we can pray for you. Amen? Are you glad the Lord gave you a pastor? Oh, so agyaman kayo ni pastor yung kakabsat kat maikasaba na iti truth. Nga uray masaktan ka, hanapang panunutan, di pa nakasaktam, ti pampanunutan na, mailintig di biyag mo. Ti pampanunutan na, kakabsat, maitama yung buhay mo. Pasalamat ka pag may ganyang nangangaral at nagtuturo ng salita ng Panginoon. Kaysa di, mabuting nga mangibaga kakabsat, baka masaktan kami, haanan. Amen? So consider your God-given pastor. All of God's people say,